phela indvodzana yemuntu into ufuna nekusinzisa lokulahlekile. uNkulunkulu kalibusisele live manje naphakade. Amen. Luke chapter 10, chapter 19 verse 10. Indodana yomuntu ize kuzofuna nokusindisa okulahlekile. Singena kule ndawo sizobiza abantu noma sekumnyama kunje masibabazalwane, kodwa singena kule ndawo sihamba ngalamagama. Indodana yomuntu ize kuzofuna nokusindisa okulahlekile. Jesu udlula eJeriko. Xa ayawudlula eJeriko kwakunendoda enkulu kuthiwa uZakewu. Uthi lo mbhali yayifuna ukubona uYesu, igibela kwisihlahla sesycamore ngoba ibifuna ukubona uYesu. Athi umbhali nayigibela le ndoda kule sihlahla sesycamore, kodwa ifani nenye ngithena ngiyifunza. Le ndoda yayigibele ngesihlahla ebeyingafuni ukubona uYesu, kodwa Jesu ebefuna ukuyibona. Nayifuna ukubona Jesu kodwa ayibhaqile yona kule sihlahla sesycamore. Uthi Jesu nakafika kule sihlahla edlula eJeriko, ufika Jesu uyema kule sihlahla. Uthi Zakewu sesawete namhla kumele ke ungena endlini yakho. Isikuke nesindzimbane abafarisi bamangala, why lo Jesu ayawungenisa kamthule sono nazabathi. Uthi Jesu wherever there is a problem, uyema wafika uYesu wema kule sihlahla, wayibheka le ndoda. Uthi ke uYesu lapha ku-verse 9 uthi insinziso ifikile kulendlu ngoba indodana yomuntu ize kuzofuna nokusindisa lokulahlekile. Jesu wherever there's a problem akadluli kalula, kodwa Jesu uthi nakafika kuleyo ndawo ayisolve le problem. Kunake kuthi nasihamba siya nesisekweni izenzofuna nokusinzisa nokulahlekile.